Di sa nening CLTV 36 News king kiluwal ng balek in Barangay St. Peter Apalit, Pampanga in 41 anyo sa ilindungong ening Biyernes November 24. May nipya kanuking kilub ng bale uling mila ko la internet connection at may nayamurin kayang mobile data. Atyo kami mo kining kilol. Mangay ka rin kahit tao, mami lang hindi lalabas. Pagkwento na kami mo ngayon, nakalupa dati. Asyo kami mo kining kilubal eh. Ababalo mo nga king ega-naga na kayong Facebook. Anyala pang Miyerkules November 22, may lako internet connection dilin. Maski kanu rin kayang anak, apektado na naman king pamag-aral. Kahit ka rin estudyante talaga, importante yung wifi. Lalo na minsan mami lang module direct teacher, ela makapagkay. Kay data ela makapagkay, ito yung kahit rin estudyante. Ing sangkana ni pangawala na ng internet connection darilin at din kayang siping bale, ing clearing operations sa ni Pelco 3 karing lapelapeng kabli at spaghetti wires king danay na ni MacArthur Highway magumpis sa barangay San Vicente ang ganang paligi. So, as part of Pelco 3's obligation po na ayusan din kay katamong linya, kaya be mo naman po ding linya da rin kaya kanang internet provider kasi partner tala mo naman bilang maka-attach kay posting na ning Pelco. Ngayon po, may clearing operation, and naman po bayo ini kasi even other parts of the within the care coverage area ng Pelco 3, mag-clear tamo naman po. Agpangking Institutional Services Department Manager na ning Pelco 3 ay Jeremiah Ginto, nakipag-coordinate la kanuking lokal na kapanibala na ning Apalit by the Belaos clearing operations. Paralan niya kanu iniba nga siguro yung kaligtasan daring memalen at dadala ng mga ragula sa ken. Nito siya po yung dalan nga palit niya may tastamo rin po linya. Kailangan to kila naman po din kaya katamong internet providers para tumas din. Dakal mita sa linya even kay makabebe may test mo naman. So, pare-pareho naman pong approach kung makanano po yung clearing operation. Nga na pang ginto, may gumpisa nung may restore connection ding mayayaliwang internet service providers kimbalen na ning Apalit. Actually, para makapag-restore la kagad to follow niya mo itang plan but they can restore even that same day, may start na lang restoration in coordination with our technical team. Kaya bay Johnny Coronel, yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.